Nadam se da neću biti botched. Dobar dan i dobrodošli nazad na moj YouTube kanal, ja sam Julie and let's start today's video. Zadnji video mi je bilo velika video oko moju malu promjenu koju meni zapravo puno znači, da je velika promjena i yes, da je kosa is still nice. Valjda možete prepostaviti što ću ja danas napraviti, no ovo nije baš clickbaity video, I'm actually about to get lip injections. I'm so excited. Ne znam, ja sam još ovo tizala malo na story prije par dana. Mislim da je 75% moji pratitelji odgovorili da ne, but I'm going with the 25% koji su rekli da da. Mislim, ne, that's not the reason why I'm getting lip injections. Nego ono, imam prirodne velike usta, ali nisu simetrične i čuda mi je faca bez da imam neke simetrične linije, crte usta i to. Zato neću ništa ni pretjerivati, stavljam kod Poliklinika Aestete, ne znam kako pronuncirati to. So here is their name, Poliklinika Aestete. Check them out. Ne znam, ja uvijek želim biti iskrena i onako, znači ako ja idem napraviti usta, priznaću da sam ih napravila. Ne bi nikad rekla ne, nisam, jer po mome mišljenju, ako nešto napraviš i imaš veliki following žene koje želi izgledati kao tebe, a to što si ti napravila nešto neprirodno, barem priznaj da si neprirodna, da se ja ne mučim tu crtati moje usta da bude tako prirodne velike, because that's not gonna happen. Vodim vas sa sobom, pokušavat ću tamo i snimati i vidjet ćete proceduru i uopće me ne zanima da li vama se sviđa ili ne, jer što ja odlučim za sebe, ako se meni sviđa, I don't care. Jednostavno mi je došlo do trenutak u mog života gdje ja mogu ovo sebi preuštiti i mislim da zašto ne bi to iskoristila. Mislim, fileri nisu dugotrajne, traju uvrh glave 8 do 9 mjeseci. Zašto ne bi sad, kad mogu si priuštiti ovo, saznala da li se meni to zaista sviđa kad imam i ja napunjene usta. Inače uvijek nosim plumpere i precrtam sigurna usta. I ono, to mi se sviđa and I wanna do it. Ako nisam zadovoljna i nakon proceduru neću biti ljuta na sebe, zašto sam ja ovo napravila, ne, nego ću se jednostavno imati nekakav mir da, ok, nije za mene, probala sam, ne stoji mi, idemo dalje. Tako da, let's go, let's change! I joinajte mene. Vidimo se uskoro u auto. Because my friend is driving me. Because the gužva is still real in the tramway. This is my friend. It's driving me. Nažalost. Ovo ti je prvi i zadnji put da radimo ovo. I wanna survive. Dok dođem do usta. Budeš, valjda. 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 Is the camera in your face now? Jesam ti ja poslala lokaciju? Da, jesi jučer još. Ok, good. Po 50. put. Ok, good. So, stavila sam pitanje na story. Da, to sam mislila odgovoriti. Look at my pitanje on my story. Prvo ćemo odgovoriti od Summer Sun 0001. Pita me, za kog Mio uređuje stan? I don't know, maybe he got a dog. Jel se čuješ sa Miom? Not really. He likes my pictures. Ja ponekad lajkam njegove. Imaš li dečka? Pričam s nekim malo. Nema baš potrebe sad da annonciram ko je, ali on će ovo gledati, so hi, you know who you are, and the little Sims logo for you. Top 3 karakteristike. Da, mora biti smiješan, mora biti zgodan i mora biti visok. Mislim, ja imam 1,80 m, so if you're 1,75 m, I'm sorry, nema šanse. Pozdrav, Naničić 06, yes, that's you bitch. Kad će neki giveaway sa šminkom, pa kad mi neko ponudi za giveaway sa šminkom, bit će giveaway sa šminkom. Ali ne bi ti ja dala neku svoju šminku because I'm a cheap bitch. He flicks his eyebrows. You wanna give away tweezers? Nemoj ić, love, moraš me voziti, there's a gužva, love, there's a gužva! Julka! Hey girl. I'm not Julka, I'm Jula, kao prvo. Jesi se navikla na gužvu u gradu? Yes, I found a way oko tramvaja. Nabavila sam svoj šofera, privatan vozač, lav, usluge besplatne, samo mu tu i tamo platiš kavu. Kako si? Kako sam? Sretna, excited. Malo izgubljena, iskreno. Ali dobro, snaći ću se ja.
kad će novi YouTube video, evo sad. Do you like cheese and what kind? I love cheese, my favorite cheese is blue cheese. Sa čim si prolazila u osnovnoj? A uvijek sam imala dobre ocjene, ja bih rekla... Kaš prolazila sa stream? Ne, s četvorkama i petice. I'm very smart, uvijek imam četvorke i petice. Zdobila 4 na medicini. Pa onda. Njegova auto se zove Jenny. J-N-I. Jenny. Ne, nego Jenny je. Jenny. Ti si mu dao ime ono ti. I named her Jennifer. Šta Jenny jebote? Pa, her nickname is Jenny. Ne, Jenny, ono seljački Jenny. jebote. Na seljački. Reci još jednom. Jenny. Look, we're in an elevator. I'm taller. Ne, nisi. Da jesam. Hi. Let's go. For an adventure. Okej. Možemo uzeti lift, idemo ovo ćete već kad. Pa no shit, ono... Zove lift, jer znaš zvati lift. She's here. Znaš kad se desi kad idiot dobije kameru? Što? Tvoj YouTube kanal. Hashtag not spawns. So, nisam snimala svoju proceduru, ali ovo je klip kako izgleda procedura kod dr. Vukića u polikliniku Astet. The screams of horror. Do you not like my lips? Reci kvak. Fuck. Ne želim njima pokazati dok nek dođem doma. Ajde. A glupo mi je sad onako big reveal u lift. Nećemo big reveal u lift. Kvak. You know you like them. Noise. Do you like them? Okej je. Nisam smogla snimati unutra, a nije baš bolilo. Ali su su mi išli instinktno, ali ne da je bolilo. I'm finally one of those bitches. He's so nice, he bought me a muffin. Kaži se hvala. I did, I said thank you a million times. Još si me vozio na usta, baš je super. Super, sad sebe vozim po kutiju. Znači nikad to ne. Emily kaže, I mean right now it looks bad, but it's gonna look okay next week. 8 mjeseci u vrh glave traje. Evo, pičku materiju. They're really nice, I like them. Give me neki kompliment malo. Ima fine usta. Aww, Baš so pušačke. sweet. Bog! Adio, vidimo se. Vidit ćete mene kad dođem doma, ali njega vrag zna kad. Peace, djeca. Getting home, gonna see Emily's reaction. Emily. Tada! Izgleda onako isto osim, ono, ko da si bila dugo na zimi. Onako, ne izgleda puno drugačije. Are you doing this? No. Cause I think your lips is just numb, so Da. you can't really move it, but it looks the same to me. Really? Yeah, I don't really see much difference. It looks pretty much the same. Izgleda jedna strana malo veća. Ma mislim nateknuta sam jako. Izgleda kao da si onak pučeš usta, unnatural zato što ti je utrnuto. Da. Ali mislim da neće biti tako sutra. Biće bolje. Lijepo je. Moja mama je rekla da nisi normalna. Just so you know. Ako skupite 150.000 lajkova, napravit ću poličnjake. Ćao, čao. Hello, opet. Sad je jutro. Jučer sam napunila usta u 4:30. Let me just tell y'all. It looks worse than it feels. These are day 2 lips. Dosta sam nateknuta i imam modricu. Strane mi je a little bit puffy. It's still pretty swollen. Evo da vam odmah kažem, ono ne boli. I mean, ne znam, jedino kako to mogu objasniti je nije to bol, nego ne znam, kao da rastežeš noge, kako, znaš kad ideš u špagu ili nešto, nije bol, nego je neugodno. Full su mi ono juicy lips. Quiet bitch. Ko sam izgleda jako čudno iz ovaj kuta. Sad je 17:22, day 2. Evo malo update, nisam ništa stavila na usta još i moram.
Hello! Ovo je zadnji dio this video aventura. Mislim da više nema potrebe da snimam svaki sekundu od moje nove usta. Vidjet ćete ih još u sljedeći video koji će doći vrag zna kad, because my snimanje schedule je malo čudno. Danas je ponedjeljak, sad je 17:45, so it's been a while. Napravila sam usta u petak, u 4:30 popodne, so it's been a few days. Prolazi na teknosti, da, i dalje imam modrice, ali prolazi to. I am just wanting to let everyone know da sam stvarno presretna svojim odlukom. No regrets, really happy. I mean, baš sam really just wow. Full mi se sviđa. Yes. I know I looked fine i prije lip injections, ali moram reći, after lip injections, ovo je moja new, like, everything. Full sebe vidim da ću ići još koji 2-3 puta. Idem opet za 8 dana za check-in kod doktora. Just to make sure everything ide kako treba i da nema neke loptice ili whatever. So, ne znam. Slobodno stavite što god želite u komentare. Pročitat ću, odgovorit ću, ali uopće me ne zanima tuđih misli, jer stvarno sam presretna. Iako i dalje imam modrice, it's gonna pass. Tako da, hvala što ste gledali, lajkajte ako vam se sviđa, ne lajkajte ako vam se ne sviđa, it's pretty logical. I čujemo se za još koji par tjedna. Idem doma uskoro, pa možda ću tamo snimiti čak malo po Zadru. And subscribe-ajte i vidimo se. Ćao!